Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilmu guna tatafarda'in untuk saudara menghurata dengan yakin akan menginang wajib tajam pada hanajud supaya tepat ibadat yang gojud agam inong wajib tajam pada hanajud supaya tepat ibadat yang gojud Allah wahai bunda wahai ayah leletung nyoge masa doa nembat tempat supaya jetan getanya bahagia jiwa dihormat ibu bapa susu supaya jetan getanya bahagia jiwa Ke dalam Balayura. ayah bunda Allah Ke dalam Balayura. wajib makuna diupah hadis firman dan kontengku pegah menghana sotem wajib makuna diupah hadis firman dan kontengku pegah Allah wahai bunda wahai ayah beletung yo gemasan jo anubat tempat gun supaya getanya bahagia jiwa dihormat ibu bapa susu supaya getanya bahagia jiwa dihormat ayah bunda misekaraya rojan kadang lagi misekebeglet kegotalon di balung ke misekaraya rojan kadang lagi misekebeglet kegotalon di usib oke yuja becit kabaga di bolage lale bagude imencit kadingon bate oke yuja becit kabaga di bolage lale bagude imencit kadingon bate wahai ayah lun wahai bunda lun anak netulung jalan yang suci wahai ayah lun wahai bunda lun anak netulung jalan yang suci
Anak-anak anda jalan ibadah supaya tepat jalan mengaji. Anak-anak anda jalan ibadah supaya melihat Allah itu. Nagroan kenyo tempalon lahir babila Bante pula Sumatra. Nagroan kenyo tempalon lahir babila Bante pula Sumatra. Hasil melimpah untuk membeda boleh sokalah rupa. Hasil melimpah untuk membeda boleh sokalah rupa. Wahibah salun ajalun sayang gemolon pesan gerakan luna. Wahibah salun ajalun sayang gemolon pesan gerakan luna. Berkata jaga ajalun sayang bela di dalam budaya luar. Berkata jaga ajalun sayang bela di dalam budaya luar. Orang Aceh Batulan berkata jaga maruah Aceh mulia. Orang Aceh Batulan berkata jaga maruah Aceh mulia. Saung Acehnya serama megah menangkap megah unang luas. Saung Acehnya serama megah menangkap megah unang luas. Wahibang salun Aceh lon sayang bingolon pesan gerakan dumna. Wahibang salun Aceh lon sayang bingolon pesan gerakan dumna. Berkata jaga Aceh lon sayang bela di dalam budaya dua. Berkata jaga Aceh lon sayang bela di dalam budaya dua. Tinggai kenangan selama muka bingkai syariat kagalun nyata. Milekon Aceh Islam tak megah Sultan Mekuah yang bijaksana. Milekon Aceh Islam tak megah Sultan Mekuah yang bijaksana. Allah Acehnya serama megah dan rametua pusaka kaya dan rajin kubur.